Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, not of course, that like Dr. Stolle, somehow I think man, hi man, that link nako kwa nchao wana makaliwa. Yeah, so mga mahleketa vele vele previously I sikusuka vele vele Dr. Stolle nako kwa nchao la of course nga va hambana hi the agreements ta vona na timhaka ta timali la Dr. Stolle of course nga vuya hi vona yi pull out ku va yi offer the service ta yona ta chongela promotions na stage eka kokwana Chauke and stuff like that wana mhaka leyiwa kuna video karhi of course le Dr. Stolle yi nga fika yi endla hi ti 8 ta May hey noni yi yingisela ntwini loko hina u boha kokwana Chauke vutlhari la because nga ma hleketa Dr. Stolle a yi nga ha respondanga to kokwana Chauke but lani ni kombela hi yingisela swin'we kahle guys hambo yini mi twa yi ri too good to be true video loko a yi nga yisiwi na kona kwale ntwini loko a yisiwa ngopfu kwale okay enough with talking, let's go. Minjhani mama ka hina? Hi pfukile minjhani? Minjhani mama ka hina? Hi pfukile minjhani? Namuntlha ni la ku vulavula na ti promoters ta ti events ku nga va ku ri ti festival ku nga va ku ri micato ku nga va ku ri ti unveilings kumbe any family event ni la ku ta mi tsundzuxa nchumu wun'we ku ri loko swi ta ka hina vanhu va sound na stage swi tiveni ku mi fanele mi buka swilo on time and mhaka ya ku n'we loko mi ta ka hina mi ta fika mi hi byela ku ni buke swimanimani u ni charge mali yo tala a na ha ri na mali so ni kombe ku mi ni tshovela it doesn't make sense ku mi nga suka mi ya xava nyama mi tlhela mi ta ni bombisela mi ni kha ni xavisa matamatisi mi ku ni xave nyama ya 10,000 se manjeni hi ku yo xavisa matamatisi hi 20 rand ni tshoveli na matamatisi hi 5 rand it doesn't make sense at all and xin'wana lexi mi fanele mi xi tivaka i ku ri loko mi buka swilo late mi na n'wina service mi ta yi kuma late hi mhaka ku phelani hina a ho tshama ande ka timovha ti layiche nhundzu ti kha ti idle ti kha ti duma ti yimele ku n'we mi chhe mali ivi se manje hi starta hi tsutsuma kunene hi ku loko mo ze mi hoxanyana swimalanyana swa n'wina mi sungula ku fona i fika kwihi I mean it doesn't make sense. You went on to organize an event mi famba mi ya pimisa na tisuti na yini na swimbalo leswi mi la ku tambala swona mi rhungisa on time mara when it comes to other service providers n'we mi ta at last minutes mi tlhela mi fika kwihi hi mhaka ku se mi chele mali no it doesn't work like that. Ti dyondziseni ku respect ma business ya vanhu van'wanyana a ho va that disparate leswo swa ku hina a hina tiyindlu lomu hi tshama kona hi tshama ndeka timovha ti kha ti idle to layiche minhundzu ku n'we loko se mi heta ku chela mali immediately se mi lava ku ta hi vona hi ri ka event hi kha hi endla setup on time whereas n'wina you are late so mi fanele mi swi tiva ku ri if you are late everything will be late mhaka ya ku mi ta hi bombisela ku n'we mi spende mali muni a mi nge he swi koti ku hakela hina mo hi tshika mi ya ka lava mi nga va hakela mi va byela ku ri se ha ri na mali ya ku hakela ti-service providers letin'wanyani mali leyi nga mi hakela yona yi nga tala ngopfu hi kombe mi hi pambulela yin'wana hi hakela ti-service providers tin'wana because it doesn't make sense
u xava njhani movha wo durha lowu wu lavaka full tank ya 2005 then we i fika a filling station i la ta kombela ku he movha lowu ni wu xave ku durha a na ha ri na mali ni kombela leswi mi ngo full tank ya movha lowu i 2.5 me ni lo khoma 600 mara ni cheleleni full tank so swin'wana swi na swi upside down man so loko kha ni yingisela this section a ni kha ni languta that in vhele event ya yona laha ku koncaka even then ni languta na line up loko so wo languta vhele line up a yi ri kulukumba swinene and then okay munhu a da vhele vhaya va ri laha so obviously va nga va charge mali ya le henhla swinene so loko hi yingisela ku ya hi narration ya yona Dr. Sithole swi komba ku nga va ku ve na problem ya timali munhu laha ku hi sayiti ra yona ni swi teka sayiti ra yona sayiti ra ku koncaka ku ri already ni ta fikela hi link on top comment swi komba na ku yi hlamusela ku nga va ku ve na issue yo karhi ya problem ya mali laha a va lava ku tshoveriwa hi lakukulu in terms of service ya yona dokodela laha wena mhaka leyi laha ku nga heta na vhele ku ve na switori swa ku tala sweswi hi nga vuya hi swi twa and stuff like that wona mhaka loko hi kha hi yingisela hi la ku zama ku va hi connecta swi twa swa sweswo because Dr. Sithole yi nge tsakisi yi ta endla this video at this period ka nkarhi loyi hi swi tivaka ku a ku ri va ri ku tlelexeni vhele na kwancawuko a yi ta yi endli khale ngopfu vhele ku yi kha yi ri ka business but swi kombi na ku ho sungula hi vona yi endla video ya muxaka lowu so swi kombi na ku video leyi yi kongomisa ngopfu kwaleyi vhele lava nga va ta referensiwa beef yi tirha that way a yi direct ngopfu swi ti kombi na ku yi kongomisiwa kwaleyi yi nga kha yi kongomisiwa kwaleyi mi ta commenta below mi yi vonisa ku yini but guys ku nge vi ku ri na smoke without fire hi leswo ti dyondziseni ku hlonipha mabusiness ya vanhu van'wanyana va n'wina I'm right mi tlhe mi ta mi ta tiboom mu ku n'we mina mali mara loko mi fanele mi chajiwa mi lava ku negotiate it doesn't wait mi tlhe mi ta mi ta tibuma ku n'we mina mali come on guys come on guys mi loko a mi kaneti ni mene mara come on guys vanhu lava nga ku trendini ku va na timali munhu swi swa swi tiva ku hi vona vukwanicahuka no vula the whole guys hi vona va nga ku trending in overall a hi vula le ntisi hi vo va nga ku trending i vanhu lava swi tivekaka a ni ku tibuma leswi hambana laha swi tlhe swi tiveka so guys mazda team ni concludini yi ya kwale video man a no mi yimela hi nghena swin'we laha xikarhi lava nga nghena xikarhi hi nga swin'we mi swi twini yi ya kwale make sense ti dyondziseni ku endla swilo leswi mi kotaka ku swi afford loko se mi nga swi afford swi chekeni kusukela ka ku sunguleni loko ma handla ti-quotation like service leyi mi ni yi endlaku ya stage and sound ne I'm the first person to be at the venue hi kota ku set up hi tlhe hi va vanhu vo hetelela kusuka aka venue unlike ti-artist leti mi ta hi bombisela hi toho ku mi hakele mani mali munhu n'wana ma ha ri na mali vanhu valava at least vona they can do more than one event in a night or on a day hi ku va nga swi kota ku fika ka event va performa 30 minutes or whatever minutes leti mi nga twanana tona va suka va tlhela ka yin'wana event mara mehe loko no ze ni fika ni vekela xiteji ka ha ri hava ku ni ta xi susa ni tlhela ni ya xi vekela ka yin'wana event on the same date loko no ze ni fika ni set up a sound ka ha ri hava ku ni ta suka ni tlhela ni tlaka the same sound ni ya set up a kun'wanyana for 30 minutes mara van'wina mi teka for granted please respect us okay ya mi twini line liya so line leyi loko yi yingisela yi twela ku ri liya hi nga hi vonisa swona a ni kha ni hlamusela swona ni ku phela mi nga kuma ku a yi swi pulane khale dokodela ku yi ta ya kwaleyi a yi rhambi kwaleyi a yi rhambi ka kokwancako ku yi ya provide kona service and stuff like that lero swi nga tika yana mi kuma ku yi tlhe yi kuma another gig ma vona mhaka leyiwa ende swi ti kombi na ku against them a yi provide yena yi nga provide southern barricades swi kombi na ku nga ri stage ya yona laha hi leswi a ni kha ni vula swona in overall laha wena mhaka so line leyi yi komba yi twela sa sweswiya hi sweswi yi kombisaka swona loko loko sweswi xi va xibukweni stage va kha swi tiva ku it's for that day it's not easy ku yi nga tlhe yi kuma another gig ka that same exact day ma yi twisana mhaka leyiwa because stage lexiya xi va xi ri designated for that event and stuff like that I'm not trying
to be dramatic. Mina a ni munhu wa ti-live, a ni munhu wa ti-video, but laha no lava ku workshop vanhu va ka hina ku guys swi tiveni ku ri loko mi endla ti-events try to respect service providers that are going to spend the whole day at your event. Va mi renderela service until services ya hela. Hina hi fika hi set up stage na sound a day before event yi va koho, hi tlhe hi va vanhu vo hetelela the following day ku va hi longa swilo swa hina hi famba. So guys, let's respect each other. N'we amna respect man. Loko mi nga swi koti swilo tshikani mani twa loko mi nga swi afford, why mi fanele mi ya ka vanhu ka service provider tin'wanyana mi fika mi rilalela hi ku mi spende mali muni? A swi lavi hina sweswo, swi lava n'wina. Loko u xava nyama ya 6,000 kumbe u xava nyama ya 10,000, why u fanele u negotiate munyu ku leswi munyu wa n'wina mi ngo 10 rand, hayi mina na ha na mali ni xava nyama ya 10,000 so ni nyikeni munyu hi 1 rand? Nonsense. Guys, video leyi yi boha hi masivi. Hayi Dr. Sithole, hayi loko ni wrong I'm sorry, but loko ni yingisa ni twa yi kha yi ya kongoma ku le ka Chauke leyi hi leswo. Loko ku ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe.